Pini an ke nili tum ladak strike kan ni thom ki chok ik lo pini ke arni bang ke ba lo in koi ra hini arni lo an pen ke ni thom chok pon lo si tami pini ni thom chok det si tan don amat ke si pen mate ang song pen thang ta abirta nili tum han abidet lang amasi nili tum mang ke arni hot tang det lo ko so arni ating mang nili tum ke chidol lo ladak ching ni lo la ben ke aru lason thak thang abirta akobor thang ta awik lang polo tang te nili tumang aru next second phase abang aphan se ta nili tum nonason striking iknang kok kobon abang ke ini ke nili tum like executive meeting along che papas kon magemo Julai 1 tarik pen se pang chek kon tu 1 tarik 2 tarik 3 tarik 4 tarik am nipli Kubia puthak la strike do pon bangan ta. Nili tum strike ke do puthak bage ene ke la nili tum executive meeting ben katiman pon bangke sarita a hormu bang nili tum paklang pon eklo isi ke cheng si bang la nili tum pending ke sang ikrui la so a phana bang lo ta ben puthot tuntu nomor hinia bang ke la nili tum dak municipal board employees lan nota municipal board Karbi Anglong West Karbi Anglong doan ala municipal board atum aphan mane regularize nang pon ik nang po oyat lo engke la so adun thua bangke nili dumanta la pension aphan stame la so war sai nang piponik nang po like lo la penke adun thu isia abangke nili dumanta mane achik lo jon bang aselari la soteng acik lo jon bang abai nong la soteng si nang pon nang pu Non bai kwan months rang tum han bai salary ba pending ka. Ladak boy thalang so bang ke 25 months lo ke sang e la penanu kaprek tum la long bang ke mani ke nili tum penang bat jet atum tado mani bang ke nili tum penang komik jet tado sami anutin sitami mani ong pik bak ang silo Ante la puan nang le tum tekloyon ko ro long leke ake chok te ko mata phan final tum akoi pidam di nili tum ene lapu akichok chia koi pidami bang ke asap ang song pen na tum bang nang lang pon chet puluson te lapu anaki sung bang e phopede jia son si chicha amat asap so nang kadure la tum nang pangkri pon be ajoini matsi nili tum aki sung bang phuit nang kok son si long state pen ma mate da council ban tang nang tum hana nang kala pang be krang lo ene bang ke council pen sinili tum bang ke chipudamik nang kok council to si nang kelang le mate nang ka pipel la bang so bai nang ke tapulo jia son lo nili tumang ke ka theklong athe mani nili tumang ke direct ko pan pen bang ke chenep dam no dak po ladak pen si nili tumang ke chenep pik nang kok po mati di kasi ka cara teng lo plo tang te da council pen sia ka dure son si nili tumang ke theklong iklo ta de nal tum tekloyon ko ro pholo ke long le bai nang ke long le ke la bang so ang bong penal tum ko piko son pen se ka suli bom lo nili tumang ke la song bo ka suli ke sung ik pikan lo ahoy pen ke kajoram roi la son lo ke non ana bang ke to machik lo tong piklo bang prengna cha hanga tum ta pumalo mane do thai ve tha ka thai ve son lo nanan bang ke kang chir thong tel mane kang chir ong e pokang kiti tu eran lo pu son an lo mane akisu e mekri ta jang ik group son lo yunan bang ke mek ta char do na thai ve son lo Sanitation Branson are in charge lo karko karpek katum ani rangka stame nanti tunda tunda ko na bai long koyon ko ko bak le ka si kami claim prote tangkap ipe prote kita matung ka kosto dapen nasodali dari yang tu thai punon itu katora dulu formu kita berhalang setang kan ini si itu ahin pen ketemu pun juga lalu pun ampen kita abjin pen ini itu mapan nama untuk lagi itu dan ini itu sepadat bagaimana orang yang long itu sekitar itu sangat kasih long pun kami kisung ini dan kaman dulu itu lepasan start dengan samsung striking bom ni mana ke lan thamon tang tang ko ni ke ini tuh
hala institution tu bang meeting do pen sekarang tengke non bang ke ni tengke la first phase posipuro la Thomas tengke 21 22 sorry 2021 22 na pende jong si thangka songkan kinesen awasa awilang lete ko second step ba second phase dam thi na kan thompi ba song do thi ako lanta thangka kinesen awasa awilang lete ako councilor ta kami songkan parai pamro no namat ke la soku thang ke thom pinyan thom los kami thangka abi tabang agi long na so ini si pinyan ta do kinan ko sila pendet second phase bang pinyo si thang lama we ko second phase kidung thanta do kinan ko ke song na Ibihin pa ni puyo lama lah puyo lo. Dia pinian ni thom pleng dang lo. Kasi hokpet bang la council tum ko an ma. Jadi tum pan la bai nong na pi apan singin tum ke chong hong prong lo. Thema dak ke klem abang pu bang phia tum tame ke wang lo pik tu ban da do. Man age ham ben ke wang da do di tu ban da do dong ka pen do. So si mana lah ke do ke dam pan na ni tum ke kasik sak do kong lo. Si council la lenge the elitum MLA recent Dr. Tuliram Rongha lang le council ta CM lo selang lipan an prabjin pen la elitum dak ke doan kolmosari apan la prabjin pen silari bang na pi phan se suning ri do athema family burden ko an ne elitum musumata afi pilong le kabi hektum puno tiffin hem ke chuo phan ta ni tum siksa ki pigan lo si prabjin pen sarfan suning ri lo MLA sarfan elitum la 9 municipal board do ada phan ke mane prabjin pen la silari na pa pi phan se suning ri lo elitum